мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷир, нафарҳое ки тамошо мондора чӣ мегӯшонанд? ба ҳамашон саломатӣ хоҳонам, ҳамашона худованд нигаҳбон боша, барори коршона худованд бутия. Худованд ба сари баланд кисаи пур ба хонаҳошон бар бигарданд. Хато накунем, 3 сол пеш инами парковкае ки мебинен, бигем дар барфу борон якум бори омадаги парковкаи аэропорт омадед ва яъне парковка каршерингда бигем кор мекардем ки 30,000 рубл ойлик буд, хурдани расход ҳама шайхидмон буд. Ака, хоҳар, апа, додар аснава нишида метона барои гражданство спурдан, яъне бигем бародар, хоҳар шаҳрвандии Россияро дошта боша, бигем ба қонуни Россия ё близкий родственник ҳисоб намешаванд. Фарзандтонам фарзанди ширин гуфтиам гапо гап нестай. Шумодам раҳмат ки мақсад бовар кардем, гуфтам гапо дидагирам. Шумодам раҳмат ба Худо. Хела хизмат кардем. Бале, нафарҳое ки документ надоранд омадем проверка чӣ хеле мақсад кардем. Ки мо гражданем, алҳамдулилло проверка накардем. Бале. Омаде аэропорт омадед ва проверка документ чӣ буд? Орум бай беташвиш биён мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷирда чӣ гуфтани накард? беташвиш беҳтарина якаҷон шумо дар роҳи сафед бошон ҳамашон. Саволҳо боша бо дар комментарияи видео нависед, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки дар видеои оянда ҷавобҳои аниқша биёвем ва шумода маълумот расонем. алҳамдулилло ин бародар ҳаста ёрдам мета ба ёрдами ҳамин бародар шукронаи аллоҳ якумаш ба ин бародарда ки мо соғ солим гузаштем ба осонӣ ба сабукӣ бе ягон ташвиш ба дастгири ин бародар метавонед дар ин бародар муроҷиат кунед дар авиакассаш дар худаш. Завлатаи корона чӣ кор кардан метавонад ки дар ҳолате ки вақти зиёд шавад наспоре метавонад дар суд бития, суд шуморо Аir Россия ба омадан намемонад. То пулан наспоре мегем. Бале, ҳамин Москва душанбе ай ҳама арзон ша бигем ака. Варианти арзон аз ҳама дар моҳи апрел ба тарафи душанбера ҳастай. Уже айвунука уже ду тарес бо сар додан ранги аввалавори, чӣ хеле ду тарес саҳар бега буд, уже сар додаган. Чӣ хеле ки дидем мақсад агар бизнеса сар кардан хоҳед, ҳамаи чиз тайёр аст бигем. Офис ҳаст, компютер ҳаст. ИП мекушоянд ки ҷойша намефаҳме, роҳнамоӣ мекунанд. Почему? Где написано то, что в город запрещено заезжать? В гости приехать, где написано? Покажите мне, кстати. Постановление Российской Федерации 470. Ну, покажите, вы же должны с собой носить вроде бы, если у вас есть такие полномочия или что-то такое. Салому алейкум, як савол дорум. Вилварени гирифтим, 10 рӯз вақт доданд. Буром теҷека омадан метонум. Агар дар ҳамин муҳлате ки 10 рӯзе ки вақт доданд бароен, омадан метонем. Чӣ гуфтан ё? Кор кунам. Кор кунам, хичона эҳтиёт кунам. Бошан, беҳтарина акаҷон. Ай вазъияти проверка имрӯз хубтар, беҳтар мешавад ҳолатҳое ки баъзеҳоро мепарсанд. ҳастай ҳолатҳое ки мақсад. Рости гап чӣ гуфтаамро медонму. Салому алейкум ба ҳама мардумо. Ман мехоҳам ки ай акай Абдуллотеҷе я лайк монем, подписатсия кунем. Пешай регистратсия гузаштан илтимос ҳамун ручноётона ҳаминҷа дар ҳастай ҳамун оҳанеш ки пешай регистратсия гузаштан монем бинем ки ҳавай дар ҷон мегира, баъдан регистратсия бигзарем. Барои нафарҳое ки билет гирифтан, яъне чӣ меги бовар кунанд ё ки? Конечно, бовар кунед. Телефони маро набардош, мо дар шуморо мебардора. Иншаллоҳ то ҷое мешдагиша хай ҳаракат мекунанд ки ҷавоб гардон. Мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷирда чӣ мега ка? Хай мардуми муҳоҷира мегем ки худованд ака ҳама вақт соғ бошанд, саломат бошанд, ҳаракат кунанд ба сӯи хона ка зимистон шида. Ирӯз бигем ки ҷо парвоз дори ака Жуковский? Ман Жуковский Душанбе, Жуковский хуҷам буд, ну опоздат кардем билет. Алиш кардем ина бо мақсад бо ёрдами худод ака як ҷаҳон ташаккур миннат дорем. Дар 2-3 минут бигем кори бародарро ҳал кардан ки срочно рақиба сумош нарасондам ҳаққи гап. Бачаҳо ҷамъ шидан омадан сира замин сӯи бародарро додан санчидан бародар мисол. Чӣ меги акаҷон? Аэропорт омадед ва омади проверка документ чӣ хел буд? Ягон чӣ пурсидам? Проверкаам ҷои регина гуфтан ки лента дорам. билет ростига ман 2 моҳ пеш гирифта будум, медонистам ки бадли пур ки мақсад ай худтон гирифта будум, гирифта будум, дилам пур буд ки мақсад ҳамин билет ба боварӣ айда. Акаҷон барои бовар кардантон
اکا همی عضلاتای کارون هستون بگیری دیگه نفس پوریش خود به خود محکم میشه و یا نه برادر جانم یکم وقت خود به خود محکم نمیشه این برادران نصیبه همه آدمی که میفهمه چی سیتواسیه باشه میفهمه لیکن همه آدمی نمیفهمه اگر ریس حتما کنن ای مو میبینه برای همه ساز خوبی آتا جان ساز خوبی آتا چهار ماهی نخواهی با اومده بوده باز ما قرار داریم ایرپورت دوشنبه ده ایرپورت کلوب ده قرار داریم باز ما قرار داریم ایرپورت بختر ده وعده داده بودیم ایرپورت پولکو ده ویدیو میکنیم برای نرخ نوو را فهمیدن و برای وضعیت پرایوکر را فهمیدن خواستیم بگیم هم ایرپورت پولکو آمدیم گفتیم زدنو ویدیو میکنیم در ایرپورت دمادد و قرار داریم ایرپورت فنوکو ده قرار داریم ایرپورت ژوکوفسکی ده قرار داریم با ایرپورت شرمتو ده قرار داریم خیلی تفسیر داده همین آدم ما بخدا همین آدم بلیت گرفتیم و شناسی همین ما اینا اومدیم سوق سلامت به دکمن و پلاژنی ویدوارین گفتیم بخدا بچهای ویدوارین دپارتاسیا پلاسروچنیو همین اکای فاروق همینجا تفسیر دادگی همین اکای عبدالله همینجا وای کنن انشالله سوق سلامت میگذرونه بسری گذاشتیم بسری بلند بخدا به یکم پرابلم با خونه میریم انشالله همین ماشین که فرومد میگیرن میورا رجیستراسیا میگذرونه ایدی میتاش پروژات میکنه برادرای توجیک مانا همه کار همین رحمت همیده همه کسا مسافر هر کجا افتاد وطن را دوست می‌دارد چه بلبل در قفس افتاد چمن را دوست می‌دارد تاجیکستان بتش من ما به سوی تاجیکستان سفر داریم نکنی وطن دستراش 9200 گفتن اکای عبدالله را دیدیم همینجا 7600 گرفتیم اکا میگراتیون که گم کده میشه و رویم تجیکی بله وقتی همون تموجنی را گذاشتنده بعضی آدمایی هستن که هم پاسپورت خطی میخیزن میرون میگن گم کردگی اون میزنه بیورم همش میبرویم بچه‌های مهاجر که جای باشین سربلند همش وقت سربلند چی باشین خرسان باشین خوش باشه بچه گندن نیست لبای فریم از زنگش میزنیم بیچاره تلفن هم میبرده چی خدمت میکنم در دنیا هم خدمت میشه دیگه ایده خوبش جا یکم کسا پرسیده که قیمت خریده باشم تو 100,000 هم خریده گیا بله اکا جان اقا لایک بزنیش آدمایی که بیلت گیرن باور کنن یا که نه 100% اکر 100% باور کنید بچه‌ای کنی و عبدالله را دستگیری میکنیم لایک هم میکنیم بچه‌ای ساعت شما بچه‌ای شروع بود همه بدش فقط لایک همین برای بچه‌های بارونی میگم که بچه‌ها نترسیدن الحمدلله همه تیز بوده رو همه تیز همین آدم میگذرونه 100% میری میبینی خدا نگهبان باشه گپای قوی نزنه برادرها بنایسه گپی خوب پیش کاره نکشته خیر احمد که باور کردی زنگ زدی با فیلم خدم ده و برادرون برداشته که باور کرده همون خیلی می‌ندارم اکا جان بله اکا جان ای کلو بیاخده بهترینه یکم ای غرمای بله باشه همتون ویدیوی خدمت تماشا میکردی اکا بابا تماشا میکردم من باور نکردم راست گفت خدمت فرمای اومدم یعنی ایرپورت حاجی در حقیقت میگی همین نرخو هم خیلی شدگی این است همیده بله اکا جان قیمت شدگی السلام علیکم همین طلا آدمایی که روی کردیم باشه سلام علیکم اکا و علیکم السلام خوبی تنجا اکا جان خاک موجی من همی اکی عبدالله را دستگیری کنن باوری کنن آدمای خوبان اگر مادرشون به رحمت همی قدر موجی ها را همی ایرپورت ها بسیار کدیزیم مردم کدیزیم بچه ها همتون لایکاتو نمونن همی یا لایک شدید نکنم خودتان شما لایک همه زیر کنید مثلا اون یک راه که هیچ فایده هم که نرسته اکا میگم اون طرف راست توی که رجیستراسیا تای ما فکر میکنم که همین موقع 100% نه ناتوری دای یعنی چرا معلومه که بلیط داخل گرفته چند خرید گرفته بودیم اکا دا هم اصلا گرفتم 18000 و چقدر دوانی نیستی وقتی زنگ بزنه اپا جواب میده
برادرمون خدا لایک ایرو میلیون بود. هزار احمد برای باوری و چی گفتنیم زنگ بزنن خطون سنجش کنیم. گام نیست. هستن آدمایی که مقصد возможности билетгири надоранд. маъюбанд. мақсад обращаться к ним, иншалло ҳаракат мекунем. инҷа аэропорта бародарон бисёрай як ба о карда роҳишон мекунем. мақсад одамое ки натури возможност надоранд. салому алайкум мардум. подписчикои акай абдулло моро амрӯзиам подписчикиш бидем. боварӣ кардем аксай то набини 100% бовариш надоштем. гирифтем ба худо 2 соат шуда хидмондами аэропортай максимально дастгирӣ мекунад. буд нафаре ки бигем регистратсияша гузашт пасадиш нишда дасташ буд документ надошт қапидан оварданаша самолётиш парид рафт. документ ки надошт иҷозатиш наодан саруш наодан. خیلی سلام علیکم اکا حضور احمد پدر مادر که برای خدمت میکنید خدمت خلق میکنید من اول سربلند باشین اما نه اومده همه تینجی مقصد یگون گپ خبر یگون پرویرکه خیلی اکا هر اودان دا از چی میبره در تقدیر چیزی باشه میگم یکی را خیلی خدمت مردم غریب هم وقت نگهبون باشه کدوموی زن ادورا پروردن زن بگیرن کدوموی که پدر مادر ندیده برای سوق سلامت وقت زنده آدمایی که کیداد می‌نین مردم بسیار کیداد نکنه بچه‌ها برام زنگ نکنه هم تنی گابون باشه پدر مادر دکتر آمد برای دستگیری میکنه دومان همه تو اینا خیلی کدوم مردم غریب همه کسا اینا که در این ایرپور همه تو خونه برن خونه همه تنی گابون همه کارو باراش با خبر میشیدم همه وقت نصیحتش میکردم که بچه‌ام کاری کن که در حق مهاجرا در حق مسافرا خیانت نکنی. همی چخیلی که میگن که همی نونی خاک بخور وقت خوش باشه همون نصیبت میکنن. میگه 5 پنجره در دهد که داختی خداوند نصیبت نمیکنه. خیلی نمیگی خیلی بوشه یک تو تاجیکستان بهتری ما میشه تو تاجیکستان هم میبرم بری پیش داداش دادا تیار کردی و چطور چی؟ اینیم خیلی برادرانو نگذره یعنی مسئول اومدیم زادون صحبت کردیم با وطن هم کوی اصلی بریم انشاءالله با مشکر اگر میبریم زمان السلام علیکم رزی سیدی جمعه محمد مبارک من پلاتنی کلینیک و اومدم اومده رنگیندم کردم دور اومدم رحمت همه برای подписчикои عبدالله جان من با دستگیری شما 4720 من پلیکلینیکی پلاتنی و آمدم بچه کن یا با ما خیلی زلال است ما فخر میکنیم که همه خیلی مردی توجیک در ملک مردم داره روان نگهبانتون باشد برای مردم غریب کدومی که نیستن الله همه یار خداوند نگهدار باشد و برای صداشون برسه سیاست سلامت با وطن با پیش پدر مادر برسه و آدمایی که تماشا میکنن علاج باشه سیاست میگن چی میکنن اول Если я был в розыске, то хорошо. Оказали вкус. Знаете, да, вы имеете право вести видеосъемку, но в интернет вы не имеете права выкладывать. Выкладываю, потому что налог платят. Вы знаете, да, об этом, то, что сотрудники полиции вы не имеете права выкладывать. Если бы вы были в гражданской форме, то я... Через 500 метров поверните направо, на мост. Вот сотрудник полиции без оснований меня задержал. Я запрещаю себя снимать. Вы не имеете запрещения. Я имею право. Вы не имеете. Статья 8 знаете? Знаю. А вы знаете, что вы своего разрешения имеете выкладывать? Я имею право.
من امیره تماشا میکردم مشتاق میکردم که امی اکرم شیوای ندیده یکی شیوای امیره دیدم و این نفرهایی که میبینید یا رئیس کلوب دست موبیله چون گرفتگیم و خواستیم پرسیم مقصد همیو بلیتاشون رو گرفتیم ای کدامش ارزان‌تر گرفتیم ای کدامش قیمت گرفتیم و چی گفتنی هم برای مهاجرو برای مردم غریب برای مهاجرو کدامی که در همجای خداوند نگهبانتون باشد در حق مسافرایی که پرواز میکنن به وطن دوام باشین خداوند نگهبان لایک فراموش نکنید باشید برای رامه پشکم تلفن کرد وضعیت خانوادگی نداشت و تو جای تونستیم میتونستیم امیرا دوشنبه روی کنیم لیکن مایزالای این مبلغ کمتر بود و پشکم در بلیت اوش گرفتیم که این روز ساعتی 3 در رجیستراسیاش سر میشود و ساعتی 7:25 پرواز میکنند خودش در بلیت اوش گرفتیم و دفترچش که از اگرانش گم کردگی دای وازگشتنش انشالله پگاه تیار میشود وازگشتنش میگیریم و روزی 14 در بلیتش میگیریم اومدنی نبود Пайрол лайкаш патил қати. Ба ягон таш дастройка лапотка қати кор куначи. лапотка қати бо вообще гар. Кайсман лайк башад. Боши. Ама касат лайк подписа сара бижиқе жилет нагирем ракаб. Саломат боше бавдаро. Кели лайк ав. Лайк. Маҷбури ҳо? Маҷбури лайк. Хизмати боша абраша ай шуки берун ҳасан курданам мисол ҷои чӣ нест ба гапам ҷавоб мекунӣ абрашаса мекунӣ корот буд мешава برای همونجا التماسی من همچون مادر همچون وقتی که بومای گفتن امیره همین کدوم میدنی میدروین تو عبدالتیجی نکه بود الله دکتر سرای مرا عبدالدایی برا گپ نزدن که من خیلی مفتیشم که همین یک کلاسه که موندن دکون به خاطری که بچه حقای خواستم گپ زنم بچه نرزه این همه انسان اولا معامله خوبش فهمیدی برادر عزیز لایک بجقی انشالله همش خوب میشه دستگیری شما پیشروی هم برادره هموش خوب نیست اخی پل باشه پراموی خوب من نمیفهمم موقع که لایک لایک مونه خوب برادران شما کسا لایک مونه گام نیست یا گام دادم دادم